O te whaatalo whātu i le nei tai au mā lole soifua manuia, alo mai o talafo ala Radio Samoa. Na ole se fulu lua mā sina na whai e tauranga le suinga i le awina o le lapisi. E ua moli mawina le telo i tu le lei. O tauranga i whaapeo se tasi o vaenga ni usila e le lei o na tu ese lapisi. Ma o lea sa tutusa umalava o tauta po o le tuu umalea i le tanga lapisi. Ai tu i lumo le awala. Pei tae o le whai o le suinga ua whaai ben lapisi. Tasi mo le recycle, tasi mo mea ai la fuai. O le isi mo o tauta masani, ma le lanu sama mo pepa i ila matingi apa. O se whainga e le ngata wale lei mo tangata, a o le si o manga. O se fuafuanga na whai na ia o atu i le tausanga i lua afe lua sfulvalu. Ua whaai tia i le 5% o tauta la fuai. Pei tae o le tala fia, lea e na o le tasi le tausanga a o lea ua ausia. O nei bins uma e whae le whaapea e au mai le taimi tasi. O lo iai lava fo i wha manatu e tu i natu i lunga le app ai ele i o le taimi au ai le bin. O se polo keti ma se suinga i le ngata wa vi ia e isi a ai o ni usila. O lea wa mana o iai le matanga luenga o le si o manga. O lo o fia feiloa i le minister o whale Megan Woods i le komesino a iata tau o tangata soifua. Ua sa waile mai a whaatala sanga le komesina Paul Hunt e whaatu maule si iti o tau o whale mautotongi. Se i tau wha a mai le avenga i le taimi a o tau ngatale soifuanga. O le aso lua le vai aso neina wha alia i le komisina e le o whaingo fia i le to atele o tangata e maua la lalo tupe maua. A inga e na o le to atasi le tangata whainga aluenga. A to ai ma whanau a onga. O se tasi o i tūna a apa i ele malo i le matanga o le koviti le lua afe lua se fulu. E tā ofi mo le ono masina le si i o le tau o whale mautotongi. Ma o le wato e talo sanga le komisina e toe au mai. A i se tali al minister na ia tā uai o lea watu si le komisina ma whaailoa iai e soa soani ale malo ua whaia ma ua ia whaatalo sanga i nai fo i sala ua whailoa inga. Ua whaamaunia mo liango le ngao i o le tinana ngao ia meli al whale meli kala i estete. Lua tausanga o whaia i lea tina fast fulu tausanga le soli tū la fono ma e whaapea e le se tangata whainga aluenga po o se kone karate foi. A o le alava na sao i totono o le whale meli i taimi e mana vainga aluenga. Ele o mawhaiona i loa ato o le tele o meli na ngao i e le tina talu mai le lua afe lua se fulu. Ona e iei meli wa ia whaalea ina. Whaalea i le New Zealand Post le fia ona o lea a fia o ana paanga. Ma ua whaato e seifo i tangata a fia a toa ma le toe va ai i awala. E malu pui ai mea tō tino a tangata. Wala pata e mai ai ma le pule ngai paanga uma le New Zealand Post e awana i toe la foina tupe, vouchers po gift cards i totono whaamomoli. Fa o ngale au nanga wa tā ua le tracked courier. O le asas fululua o ke topa e lawina ile unga o le wa wha amaunia lana soli tū la fono. Na tā punia wha afua se ipe lockdown se tasi wa onga mawalunga i au kilani ana nafi. Ono o le fusu anga na tūla i mai le vao whana wa onga. Te o le lua lea na lockdown ai Papakura High School ana nafi ma ua wala au fo i lea ma leo. Mana toe whaata ape matatala e leo pe tu so le tasi tu la muli ane. Reporti ala ofisa tu ina mai ana po o lo oso esu e pea po o le ale mafua anga ato ai mawhana ua afia. Ma o le afo i o lo o wha awau leo e leo i le so maaso i luma le pitonu o Papakura lea o lo iai lea onga. Matala muli, silia ma le lua se lau a inga watu ua o lato whale Nelson ona o lo longa. O lea wa iai Nelson i whaatanunga o polo inga o whaalavlai whaafosei. Ma ua whaiai ina ua pale vai mai tai ana nafi ma fuailo longa i le taulanga. O le soe whaapeo lo o whaawawai peo na to ulu timunga ma mawhai Nelson. Ma e tu whaatasia telefou o lo o leo e le vaenga o whaalavlawe whaafosei le tele o vaenga walilo i le vai. Ese mai Nelson, e whaapea fo i polo a inga o whaalavlawe whaafosei le tele o vaenga le West Coast ma o lo o whaatu mause iho o mai le awauli o le so. I reporti e nisi o pito nuu walolo vaia mafua mai ona ua le alu le vai wata ua le stormwater anga i le vai tafe. O tala na o le tai au, manuia le nei aso.